Karbi Longri Abirta kelang rape doan arat phan sabini lihin ban kardom nang panjurek lo kardom non Karbi Longri Abirta ke than pon je bang nili thari jit khamsa non birta thipi lang ponik sinang Nizang Karbi Long ser hin aklam long wathalang se LSC apartment khel maharan ka paman pon Dolamara hi thelong khulat humni ahem mi ke chu hogwai cheplang den Nizang Karbi Long bispi socheng mondol committee atumpent tim Karbi Long atumpan kachuru kapajir pon West Karbi Long Library in one atumpent ningkan esek apartment krum sai mai kang ni pon non puthot birta ang tonpen lang ponik sinang puthad langso LSC consensi apartment khel maharand mathizong ni pai hini ani Nizang Karbi Long duramla MSC consensi ke parlapan watha langso serdhin aklam long si paman pon lo Labangso khel maharan ki paman pon along Duramla consensi, Amri consensi, Chintong consensi, Langhempi consensi, Hamren consensi, Charjim constituency, East Rongkhang consensi, West Rongkhang consensi, Haverpur constituency, Atumpensi, Labangso khel maharan LSC consensi aparwan ke chipati pede pon lo. Labangso LSC consensi wise khel maharant along stami athletics kho kabaddi volleyball football cricket kachpati laban asonson ka prek ki pathu stami kachpati pedopon laban ki hai duna bang pu bang phitum samin nong ipajir pontu wathalangso LA consensi khel mahar ge paman pan along aliha manpan wathalangso MLA Rupsing Cheron Nizang Karbi Long DC Krishna Burwa SP Indrani Burwa, Taxation Advisory Board a Chairman Lipson Crow, BS a Principal Robinson Killing, Lapan ka prek man peng ka chidum da chitong dun. Chintong pen sonjifik di Karbi Longri Abirta. Agon to kami agawin usto porjalo আমি লৈ যাব পাৰো ভিতৰত যাতে চৰকাৰৰ এটা লক্ষ্য অকল খেলা ধূলা বুলি নহয় গান বাজনা লগতে নৃত্যবিলাকৰ আমাৰ এটা সংগ্ৰাম এটা কাৰ্যসূচী চলি আছে যে সংস্কৃতিত এটা মহাসংগ্ৰাম এইটোও চলি আছে ইয়াত লগতে আমাৰ ভূপেন সংগীত লগতে আমাৰ এটা মঞ্চ তেওঁলোকে পাইছে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে হওক খেলুৱৈসকলে হওক মঞ্চ এটা পাইছে আমি MSc লেভেলত যেতিয়া কৰিছিলোঁ তাত পাৰ্টিচিপেশ্যন খুব ভাল আছিলে কাৰণ আমি দূৰ দূৰণিৰ পৰা ল'ৰা ছোৱালীখিনি আহিছিলে আৰু তেওঁলোকে তাত পাৰ্টিচিপেট কৰিছিলে আজি তেওঁলোকে তাত যিখিনি আমি প্ৰতিযোগী আমি সেই প্ৰতিযোগীখিনি যিখিনি তেওঁলোকে প্ৰাইজ ল'বলৈ সক্ষম হ'ল তেখেতসকলক ইয়ালৈ আমি লৈ আহিছোঁ আৰু আজি আমি 2 তাৰিখৰ পৰা 14 তাৰিখলৈকে আমি ইয়াত LSC লেভেল প্ৰতিযোগিতাখিনি অনুষ্ঠিত কৰিম আৰু তাৰ বাবে আমাৰ 9টা MSc সমষ্টিৰ পৰা খেলুৱৈসকল আহিছে আজি আমি এথলেটিক্সৰ ইয়াত আৰম্ভ কৰিলোঁ আমাৰ সকলোকে তাৰ বাবে শুভেচ্ছা জনাইছোঁ তেওঁলোক ধৰক আমি এটা মই দেখিছিলোঁ যে মই কপিলি অঞ্চলত যেতিয়া গৈছিলোঁ তাতে বহুত সংখ্যক ল'ৰা ছোৱালী আহিছে হয়তো তেওঁলোকৰ অলপ ট্ৰেইনিঙৰ অভাৱ আছে আৰু এতিয়া আমাৰ যিসকল ফিজিকেল ইনষ্ট্ৰাক্টৰ্ছ আছে আমাৰ ডিষ্ট্ৰিক্ট স্পৰ্টছ অফিচাৰ আছে তেখেতসকলে আমি ভাবিছোঁ ইয়াৰ পিছত আমি বিভিন্ন স্কুলত তাৰ টেকনিক্সবিলাক আমি অলপ শিকাব লাগিব আৰু তেওঁলোকৰ ফালৰ পৰা সহায় খুব ভাল হৈছে আমাৰ যিহেতু এতিয়া প্ৰতি বছৰে হ'ব আমি ডেফিনেটলি তেওঁলোকৰ বেছি উদ্যোগী হ'ব আৰু তেওঁলোকে আৰু মানে সহযোগিতা কৰিব এই ক্ষেত্ৰত জিলা প্ৰশাসনৰ ফালৰ পৰা কিবা সহায় আগবঢ়াইছে নেকি ধৰক ট্ৰেইনিঙৰ ক্ষেত্ৰত আমি বিফ'ৰ আমাৰ ইয়াৰ প্ৰতিযোগিতাখিনি হৈ লওক তাৰপাছত আমি তেওঁলোকক এটা প্ৰশিক্ষণ কাৰ্যসূচী আমি আমাৰ ফালৰ পৰা অৰ্গেনাইজ কৰিম তেওঁলোকে যেতিয়া ৰাজ্যিক পৰ্যায়ত যাব তাৰ আগতে আমি সেই প্ৰশিক্ষণ লৈছোঁ Kedamtang mathizong ni pai isiani ani kang sama por dolamarai thialong bai ka salap lapen ke galamala khulat labangsu hini akhulat sa megechu hogwai cheplang den Bangso khulalong ko pikason pentong megechu longlok ni thangdat putek thebosi khulat ehempu prodip phangchu lapen ke Agustin terang atum pen pachini pon Kulat ehem pu pen ke pachini pon ateng lipotang ti bar ke salam akulat long sami tangka lak thom chu si lapan ke bad hum plis tabi me chu pon den lo la puson si gelamal akulat long me hormu pen pangrum pet pen ke lak troxy apartment sabi na hog dun dalo busi pachini pon tu
labang so khulap pena jok sinili tum pisu usu lapen ke hem isi phantani tum chelana ilong lo lapen labang so khulap pena jok sinili tum ane yom sami ke cholong i chotlo bon sami non labang so khulap mangki me ke cho hogwai de cheplang pidel lo la sinili tum non ku pigo sons ben sinon nitum ke claim silang ma posi hem khulat hem phu tum pent ning ri pon rinti lasi Karbi Longri Mas Council CM Dr. Turam Ronghang Bogosan MLA Dr. Numor Mumint Local MSC Mati EM Research Tok Bietum Phan Nangra Vek Thapusi Khulat hem phu tum pen chuning ri pon Mathizong ni phai hini ani nijang Karbi Long BJP Socheng Mondol Committee atum pen phranke mai kanipon labangso phranke amai long BJP Socheng Mondol Committee amai pu la horizon group pen kaning je pana tenki kedamtang Mathizong ni phai isi ani Socheng along unity victory lapen prosperity arili ke paman pon thekapot alangli tum pen ka churu pajir pon lapen ke Socheng MSC hatching rong phar pen ke jalin ki mesen ajok pen si Socheng angkang along pen ASDC pen don pharu hini ra cap lapen ke all parties the conference pen don pharu sira sir cap lapen congress pen don phokebra plia tu methang art party pen OC BJP long inspok don lobusi alangli hit pen ka churu pajir pon ituma asar hatching rong phar alangli nang tija pon along laning kani sira kiti mang bong sami mesen ang thek alangli nang patlang ki ajoy nesi tinangana song pen nang cidak nang cepa ok dulu alang itu SDC pen sami haru hinira cap EPLC pen sami haru isira narket INC pen nang pokera tro la tutela bangke pang rumper bangke haru thomra proxper rapri abutar patumi ili tuma team Karbi Long ya point ya pon along la pen ili tum Socheng MEC mesen ili tum phan nang kiklem nang kijapon teklong silang letum nang cepa ok dulu la si kem Dr. Tuliram long hang dak Socheng kang long nang kahumri pen ili tum phan dak dongka la pen raya jingchika hamde asamala tuar tami nang ceng pondoma putak ngarang phan tami Socheng niltum chance budi mondor pen turu polo la son thak si asamala tu berkelang so waya hamren handuli kami itu pada asamala tu kami mengecek polio pihak kami batini jai kontrol ini kelong pen dan dia impen turun hamren tahun angkang sudah mesen pen ini tu apan la pradin pen tuar semi ini tu apan la tahun angkang long semi mesen pen amal di dapatan dan klaim dia pan Nijang Karbi Long Socheng MSC consensi angkang along pan ki BJP phat non inkan ingkoi thongke pan ke majoka party tum masbi parem ponun islang lapan ke Socheng MSC consensi long pen non MSC ki khibong hatching long pharsi puthot MSC stambai che hai thubom selang pusi konchun bang joy singkro pen pachini pon hamren pen raikom be Karbi Longri Abirta Cekak lo, jadi itu Socheng konstituensi ke non kebang ilang kan kau thongkep dari BJP ke tak ada munela. Kebang ilang kan kau thongkep itu Socheng konstituensi pen ke BJP CP high verdi, dalam hal hatching long far, cara kahaya pansi itu MC peman verdi, masih labang sop along pen. Ada ke itu district headquarter, lapen itu inter state border, tapi tuli lo oposi ada akis tu mati boy. Anam bang ke Karbi Long ada farman sini itu ala teknologi itu, alam tu hamsi akan mengkaji itu nanti dengan kan satu kami kan itu dari itu pono. Ini labang so mai long makin nak kumpul kami. Nijang Karbi Long Langhan West Karbi Long Labor Union Asai Hemalong Mathizong ni phai hini ani West Karbi Long Labor Union 1 atumpen krungsai mai pedopon labang so mai long alang itum ningkan esek pen epong alang itum krungsai mai inipon ver ason thak thak si pini Mathizong ni phai hini ani sami ningkan esek pen epong krungsai mai pedopon labang so mai long sami alang itum pen sai claim kedam aputhak alang itum pen jingki jingwai pedopon Maya long kaceparai pun atengi West Karbi Long Labor Union 1 atum pen sami non ke vangsi surhini inkore pria parman calendar sami selang ponji laban ki manaf from sapen ke cepat pen ajoksi East Karbi Long pen sami Labor Union Central Committee sengpon longlo lapan West Karbi Long sami longni arong bang area committee sami sengpon longlo lapan non ke vangsi ani sami sai kacong tat atum methanga jakong pen kachini ji bhans ke alang litum pen sai ke klempon bori pon ington pon pi buta labang so malang ceparai pon
West Karbi Anglong Labor Union 1 atum pen lapuan su se ke pangtang pon thuji la pen mesen pen ke claim kedam kimi pon thuji aphan sami puthur aron thu kimi district committee mai phi kimi ka bon NTP la pen chunbang paniram teron atum phan sri apu pek ponlo board hall pen great sentumum Karbi Longri Abirta Union dak Central Committee ben nitum pini labang so patir pi kon ke lokoson lo je kedam tang sita menitum la so ningkan executive general meeting sita meetum deng kon si pinian ang deng nang lelo la si pini ban se nitum la general meeting si de kon lo non kamang rumah si ada hukum ke bang nang si tong long le dalo si litum non ke bangji kang sita melang so si la so labor union 1 so pang tang ponji pansing tum ka matha la pen ka sik dolo asili tum ka do tum sita me niat long pen matha dan pen so teng bang bori do no po ke ni tum pini West Karbi Long Central Committee pen ada patir ki konsi district committee atum phansi tame tum pini risapo lason kethik bondolo la pen ke tum West Karbi Long along si tame tum ke dam tang por area committee ke sing pon lason tabelo alang tum si tame area committee atum president secretary dan chenglok alang tum members tum si tame nang si tong dong lason si miri tum ke yang jilang lason si tame sing pon bom dam bom po atum claim pon bom po asi ke son si ke meji ma miri tum metang laso pon si tum asai bang ing thur pon po masili tum kacangdat kacatulu arat apan kerai ponji kerai kom ponji pansi laso arorim tani tum ke deng pondo lasi abang putin tum stame la tum news ke lang abang pu bang tum stame la pen ke tum kaduk awera tum stame la bang so teng pena pache ton dunji pansi tum kamatha kabori dolo lasi tum lokel tum ade dak cangdat chatulu tum apan tum kerai kom pondong ni pusi tum kamatha dolo laban kaduk tum stame la so teng pena matha dun pen tum akhailo dam de dan ra ladak methanga din kapatir piji pan chaklem to dam je pan se ni tum kaching wai pon padolo kaduk tum ta abang so news ke theklong pen ningak long pen matha po laban kaduk Karbi Long ra tam chini ko pusini tum jong pon lo se tum sen pen le tum methanga de cherai kom na laban le tum abang so pichun ponji phansi kaduk Karbi Long ra tum tanang matha dun pet no po pusini tum jong pon lo Pini Karbi Longri Abirta pan ki lan bang sikang ton piglo domi thakme kardom